Kini kedai ke Akashvani Shillong, ke khubor ban puli da ilus atas im. Kini kilong kimat berkongsan jong ke khubor. Ke sorkar kan sepen bait ya kerukom ban ai tulop ya kino hikai ad hoc bat SSA shua ke Christmas o Menteri Rangba Konrad ke Sangma. Penskam ke kenhun Menteri jong ke Meghalaya ya ke jing tungkam ya ki arspa arpawai ngut kinos ki bala soy ya ke bond. Bat menjur ke kenhun Menteri jong ke Meghalaya ya ki jing penkela ya ki kendon trekam ban pensup ya ki jing penthema ya ki jaka sorkar bala shimwai da ki priu. Menteri Rangba Konrad ke Sangma nin ke sengi ulong ba ke sorkar kan sepenbet ya ke rukom bat ai tulop nak bentai ki noh hikai ad hoc bat SSA shua ke Christmas. Menteri Rangba ulong ba ke pule putih kedang yailong kemat bah khmat jong ke sorkar na duk ke senam araja kat pra. Ulapan kan mau baka mang tengka jong ke sorkar jela haka shisnem kalakeo nak hajar kelur tengka syakalai hajar sanspa kelur tengka nadu ke senam hajar kat pra. Haba kedau ye kijing Menteri Rangba ulong baka Meghalaya kadon kat saw hajar teli ke skol bat sampausan hajar ngut kino hikai haka babun na ke skol ru ki duna bha kijing don ki kena. Haka bedai baka jing puli Menteri Rangba ulong baka sorkar kadang bishar biang ya kijing dawa ban bo ya ke science stream haki higher secondary school haka leng ke jela. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma nin ke sengi ulai don lang ha ke jing penkut ya ke jing rakhe Golden Jubilee jong ke Nartiang Presbyterian Higher Secondary School Modom bat la senran lang ya da Deputy Chief Minister obat senya bahalang dhar CEM ke Giant Hills Autonomous District Council Thombor Shiwat Chairman ke School Managing Committee Utaman Basan bat Principal IJR Tongper. Nakaliang Menteri Rangba ulai ro ke skul ke bala ajing syakri ya ke Shillong hakisan potli ke snem bat ulapan bana ban bang arpaulak tengka nak Chief Minister Special Development Fund CMSDF nak benta ban penhe ya ke ying skul. Ka kenhun Menteri jong ke Meghalaya ke lapen skem ya ke jing tungkam jong ki arspa arpawai ngut kinos ki bala soy ya ke bond bat ru ki paramedical staff ki bala tung hapadeng ke snem arajar pra bat arhajar khat ar. Ya kini ki kam lapen ha menshua ha ke kerdan kum ki irregular hapo ke polisi ke badan kam ya baro ki kam balan ki bala tung kum ki ad hoc ha ke snem arhajar nyo badai ban pen penabiang. Henry habalaya paliu cimut bat wat jing tip benya nakatanat ke koit ke kya habalaya keren bat kinas bala dep soy ya ke bond bat habai pishar benya ya ki rekod bala bu dakatanat ke kenhun menteri ke lalam bala bu renti thik ya ki rukom trekam bat ya ki rukom tungkam. Kumta menta ke jing tungkam ya ki ke lalong ke baskem. Sekawai pat karai baka kenhun menteri kala shim kalong kejing menjur ya ke Meghalaya mental health care rules ke balong kejing pinbiang ya ki kendon trekam baro ke biadai baka jing ajing sumar na ke bentak ke koit ke kya ki rehabilitation service bat ki wede. Ka National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD Meghalaya kala rakhe nin kasi ya ke International Year of Cooperatives bat ya ke Foundation Day basapo sao jomka da ke bapenlong ya ke Meghalaya Cooperative Conclave arajar arposan ha State Convention Center Shillong. Menteri Ketanat Cooperation uba Methodius Khar ulai ro ya ke NABARD namar bakalai Arab ban kentiu ya ka kamai kaji jong ki briu hanong kendong ban ya ka jing pendon kam ya ki ko digital kum ka e-packs na ka benta ka jing ben jing khut ha ka ken ka dia kinong trai jong ka nabat ka tanat cooperation bat ka Apex Bank clear don lang ha ka ni ka jia lang ka bahe lasamru ya ki kusnam shaki nagin IVCS Light Mauro Ramkeng IVCS bat Tat Musem IVCS nakabenta ke jing pentrekam ya ka e-packs. Kini kedai ke Akashvani Shillong ke bar lam shapi ya ka khubor. Ban peteng bian ya ka khubor
Kakan hun menteri kala menjur ya ki jingpen kelai ki kondon trekam ban pensuk ya ki jingpen thamai ya ki jaka sorkar bala shimwai de ki brio haka babun na ki dei ki bahap pen thamai man la kalai phusnem. Ban pindu na ya ki jingpen slem jong karukom tre ka bahap ban pinya leng babun ki jing menjur bat kampen stent. Ya ka kam lai ti no menta ya ka bor ban pet ya kini ki jingpen thamai ya ki jing shimwai haka deputy commissioner. Kakan hun menteri kala menjuru ya ki jingpen kala thama ya ka Meghalaya Judicial Service Rules arhajar hendrio bat ya ka Meghalaya Higher Judicial Service Rules arhajar khatsan. Kini ki kan thup ya ki rukam penlong ya ki examine ki rukam thungkam bat ka waipat ka jingdon kam bathama ya unong wat kam kalong badai bandon ka jingtip ya ka kten Khasi lani garu. Sho la menjuru ya ka Meghalaya Pharmacist Service Rules. Ki pulet ka noston rangkat ka anti-narcotic task force haka jing khandra haka mit sinukong kila kem ya we ubriu ubalai pa khandai snem karta ubala suba ba udi drok uni ubriu udai ubashong basa hanon den balakan no ba ujude ya udrok nakawai ka dukan sna tayar hanon den. Kipulet kila kurup no ya udrop heroin ubakya shipo poin iway program prabo khandai tali kibitor kibatali artali ki sunduk sabon ndriu tali ki android smartphone artali ki keypad phone kapisa ndriu phawaja sauspa khandai phopratengka bat kiway de kityar bat lapengat ya uni upriu hapo ka narcotic drugs and psychotropic substances NDPS Act. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association kala pediam yikidor thamai balapin mi da sorkar nakabantaban kin ikado bilan balapin keo nakahinyo tengka saka khandai tengka 10 metric ton ha ka 10 kilometer. Unong Aikten Association uba wan shuwa nong tudu ulong ba ka jing pentep balapin mi ha ka santarik unok pra 1000 alpausan galapin urlong ya ka jing dawa bala slembha bat ukenmen ba ki company pen mi dobilat kin bot renti ya kani. Ulakan tu bandon ke jing trailang hapo kinong don benta baro kenang bakan wanra jing mentoy ya ki try bat nung nya trok bat ya ki kar khanaru kumju. Uba wan shwa ula ai kubleru iki arngut ki deputy chief minister uba plastun tensong bat uba sneo bhalang dhar ki bala sha skor ya ki jing dawa jongki. Ka ayam telang kalawan hakaleng ka Shillong bat ki wede ki jaka jong ka Meghalaya haka ba ki yau ki hat ki lakapnya de ki briu ki bathi iki jansat. Officer rangba ki Indian Meteorological Department IMD uthang jalal lubum ulong balakmi lenti baka jingkriat ha Meghalaya bat haka thanchate la mingi kantam na ka bajulong hendrei ansa ai ki jingpen bana haka por babyang shaka sarkar lada ka jingkriat ka khamjur. Katlang ha Meghalaya barobor ka jusdang nadu unopra hadu urimpang bat ka jingkriat ha Shillong menta ka poi hapedeng hinyo bat pra degree centigrade. Katama sa soplang ba arsngi kalakut no nin kasngi hakasnong sopmenting hakabau MDC ka sopmenting kli terchi uba MB rumbai ulalong kongsan bat udaloi puramon kinjing kumsumbut kongsan. Kajing temu jong kajing penlong ya ka tamasa da ka Earth Tree Enviro Primate Limited hapo ka Regeneration Meghalaya Project kalong ban kentiu ya ka kam chung kai lang ba ka rep karyang bat ban pin pauna me ka rukam rep claims bo dawai jong ka shnong sopmenting ban pin ki imbyang ya ka rukam rep ubarim ban pin klan ya ka jinga dai para nong shong shnong bat ban pin ne ya ka khndo bat ki klau ki btab ka balong ka ba kongsan e na ka banta ka jing rep soplang. Hakijing keren jungu uba rembai ulai ro ikinong sopmenting ke badang yai buat dek rukam rap dak ba pendon kam dak sebok mariang bat dek kajing ya yau jong soplang haki yau ki hat karilom chantia. Ka Awe Festival kala sedang nen kesengi hari subal para North Garo Hills bat la pli yakad umentri ki kam jungokai utimothi di Shira haka baladon rengkat kinong mi khmat na ka shnong bat ka district haka jingkren utimothi di Shira ulong bakatama sa ka pen I ka jingriu spa jong kalariti ka North Garo Hills bat ka pen kup boru yakinong rap kinong snajing shna da ka kti bat ki samla katu ko kubor kalakun nak Akashvani Shillong haka po prabaje Inya so bat ka Akashvani Delhi nak benta ki kubor kani kadek Akashvani Shillong.
नमस्कार, आकाशवाणी से